Wengeneza kwethu kwezizwele amazwi wevukana kwegama layo kuNdabo elanga lapho khona isola uKhuzani ngokuthi ke umtshontshele ingoma yakhe. Kodwa phama singena kakhulu uLdaba wengeneza kwethu ngiqonqathe leli thuba ke nginibingelele ngemboso City MTV ngithi nje uma usaqala ungena la kule channel isicela wenza kulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe mathubeni amahle ukuthola wonke ama videos ophuma la kule channel. Wengeneza ukuthi impela ke sokusuke wamkhuluma usini pha enkundleni zokuxhumana lapho khona ke begxeka uKhuzani ngokuthi ke impela bathi ke uthathe ingoma yakhe pha uNdabo elanga njengoba ke nayo uNdabo elanga siphumele ngobala ngalo lolu daba kodwa phama ngicithe isikhathi esikhulu wengeneza ukuthi ngicela ukuthi ke ngihlale khona la kuleli daba lakhe ke uNdabo. Ngifuna ningethuke vele ningazi kodwa ingoma yona iyami ngiyenze kwa Yan Tech Studio ngisebenza noThuthani if kukhona abathi yasemakhaya kungani izinsimbi melody kanye nekick kufana nekhoni lokujika if uwazi umculo ungesona isidumo uzoyizwa lento. Okunye uKhuzani ngiyamhlonipha kakhulu futhi sike safonelana saxoxa emavikini nase studio wathi ngithathe inamba ngathi ifoni isele phansi emotweni ngathi ngizoyithatha phana kuNdlovu nebala ke wayisenda so lokhu okwenzekayo kulungile vele sebeshilo abaziyo bathi angaziwa kulungile ke nakho lokho usho kanjalo ke wenganeza kwethu phana ke uNdabo okuyena ke osola uKhuzani ukuthi ke umthathele ingoma yakhe. Hayi ke wenganeza kwethu ke thina simbuzo City MTV sitake sibambela ihlangane nje kwi video elandelayo.